tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anay ko, bulag ka di, ha? Nagdakkelan tamatam, ngam di mo makita ti pagpagnaam. Pasensya ka na, miss. Ay, Mrs. Sorry, Jak may gagara, ti panakadungpar ko kan ka. Ha? Inton maminsan, kita ang tidalan mo. Saan kat aday takit din ag cellphone ti kukuam amagmagna? Wen. Pasensya kan. Kita animbag tidalan mo, tapno di ka makasakit iti padam a tao. Di ka agdanag, tasana na maulit. Kat ulit-agtakid daw iti pasensya. Talaga, Jak ing gagara, ti panakadungpar ko kan ka. Pasensya. Inggagarang ka diyan. Ay, surukot. Ay, nawaw. Nagsungit ang dadya babae. Nagpintas pa yung mga rod. Itakla makita dadya. Dayo nga ta dito yung lugar may. Ay, nagmayat kat ko man apatiltilan. Nakasupsuplada. Nagpasensya ka lang aro din ka dapay ganas na agdayamudom. Nagalas kat yung ugali ng dadya babae. Nagawid ako. Bayak man lagay. Laika! Umay ka man ditoy! Laika! Apay aya tatang. Apay akas lang napudot ti ulo yo. Itimpla anak iti kapay. Ah? Anya? Kapi? Kunam tatang? Wen, apay tulong ka. Ay nawaw. Nagbara ti panawan agkapi kayo. Diyos saan akape? Wen. Kumpurmi ditan. Basta ikanak iti mainom. Darasam. Mabit lang. Dahil timplaan kayo iti Diyos tatang. Ang apay ngamin aya akas lang napudot ti ulo yo. Ada ka di napasamak? Kasano, ada nasabat ko a babae itay. Jak ing gagara ti pan nakadungpar ko kenkwana. Nagsuriak. Inulit-ulit ko pa iti nagsuri. Ngam kasta unay nga ungot na. Nagdakkelan kano ti matak. Ngam jak amo akitaan ti pagpagnaak. Anya? Naa. Ay nawaw. Apay akatawanak. Amangan mat no korsonada na kati babae anak ka din nung parmo, tatan. Anya? Ay. Hindi ka man nagsaumot iti kastalay ka. Amangan no manggag na kaninanang mo. Ni tatanga talaga. Sanda tayon amanggag ni nanang. Sangapulo atawan matan tinapalabas manipod pimusay. Ay. Apay kayat mo pa aya. Ti maadan iti may kadwangay na. No bilang anak ko. Apay kit din asaan ngay tatang. Basta lakit din nasingpet akas iti day ni nanang. Awan parikot kanya. Ay nawaw. Pagbirbiro ka kumamat itikas iti kinasingpeti na mga anak ko. Ay panagkunak ka. Saan sana mapasamak na ita? Hoy Ronnie, di mo't kinunak ngaglaba ka. Aldawan, ngam aging ga ita, di ka pala nakalaba. Anyang itar aramidam? Badamdaman to ka di. Bumangon ka ditan aldawan ko na eh. Apay manin na ya. Ada ka di manin nakabadtripan nyo. Iso asyak manin ti pagpupudutan nyo. Numakapasurun mo't ita. Makapasurun ti? Adda lalaki anang dungpar kanya, kabayatan ti panagnak nga agturong ijay talipapa. Ay, nakalaslastog. Ay, di ka kumamakyat, apa mami ha? Amuyo mo't asaan tayo ataga dito eh. Nakababain ka ni Uncle George. Si kaman mat tidong paranda no di ka makaungat. Sakit ibaga na pa'y laang adi na ingagara. Amang ano talaga adi na ingagara, mami? Ha? Ano ti pagsarsaritaan niya dungpar-dungpar? Ronnie, sunya. Asino tinang dungpar ken asino tinakadungpar? Ada ka no lalaki anang dungpar ka ni mami. Kabayatan ti ipapan na iji tali pa, Uncle.
Ay, kunakpan no, logan tidakdakamatan nyo nakadumpar. Di nantumat nga mingkit kitaan ti pagpagnaan na. Panagkunak kat inggagara na tinangdumpar kanya. Basitak siguro iti panagkita na. Nasisimpot na giti tao dito ay ading ko. No, sino man dahi ta lalaki? Panagkunak kat di na inggagara ti panangdumpar na ka. Amam mo amin at tao dito ay. Mami, inton maminsan na makitam dahi a tao. Agsorry ka ko ana, Anya? Tasyak pa yan ti agsore? Ay saan? Nagswerten ngay no siyak pa'y ti agsore. Naglaingan ngay. Gusto rin tanadin ko. Kaya hindi nagluto. Tamabisina ko. Hi, miss. Hello? Siyak gayam ni Ronnie. Ay, Syakmat ni Laika. Mabalinti makipagayam kan ka? Katuwan Ang aguray ka. Saan ka ataga dito? Saan ka di? Itakalaan ngamin ang makita. Wen, nagbakasyon kami lang ka ni Mami itayan da Uncle George. Kasta ka di? Imbag man ta kinayat yu tinagbakasyon dito ikat nakaborboring. Wen nga rad. Ang amita, sana ko na maboring. Tanam amukan, Laika. Anya? Naangaw ka gayam, Ronnie. Pudno ti bagbagat. Sige panawan ka pa'y dito Amangan nga minobirbirukan na ko ni Tatang. Ay, sige. Ay, inton maminsan. Ipasyar naktuman mo dito yung lugar nyo. Katuan dahi talagayam. O sige, panawan ka pa'y dito Sige, agan-anad ka itidalan mo. Uminom ka lang, pare George. Ado pa'y ti arak. Ag-order ka lang, aging gat kay kayat mo. Ay, katwa na. Mayat-mat kititigas na pa na ginom ta, pare. Sagpaminsan. Wala, pare. Occasionally ako nada. Wan! Pare, madamag ko lang. Ti babaya na sabat ko idinaminsan nga aldaw. Apay? Kanasino na dya babay? Panagkunakat dayo na dya dito lugar dayo kahit. Ita lang amin na makita ti rupa na. Nagpintas. Iso na lang ta nalukmag. Agam talaga napintas pare. Nasuplada. Kastaya, pare Lando. Uwan pare. Jak mo't inggagara ti pan nakadungpar ko kan ko gamay na, pirmi ka tungot na kanya kon. Tumukno sa dilangit, tigura na sika. Ha? Ay, aguray ka. Ninsamit sunya ka bagis ko tidakda ka matem. Agung ungot ka tasin magpati, di na minsan ngal daw. At da ka no lalaki, at di mong parkan ko kabayata na magmagna, mapanidye talipapa. Kabagis mo ko na pare. Wan, apay nalipata mo na yan ni Sonya. Amangan mo di mo lang nailasin, talimok magnamin. Ay nawaw. Ay, ni Sonya ayang agpay suday jay paray. Wan, kinapudno na kit balo mo tanday jay kabsat ko. Agdwatawan mo tayo manipod na tayo asawa na. Sana ya kurso na dami din ni Sonya. Ha? Kaya't mo ka di tayo rito ka. Ay nawaw. Apay, di mo kayat. Kwa, pare George. Nasing pwede kabsat ko. Kan may sa, agpada kayo na balo. Ay, nawaw. Ni bagam no, kaya't mo tayo bagakon. Ha? Ay, sika talaga pare George. Tila malablabid mo. Sika? Saan nga minan akabailan ni pare George ti agawid? Nalaos ti barrek na. Iso nga intulod kon. Adda siguro dakas apanggap mo anya. Iso abinartek mo ti kapsat ko. Ay, nawaw. Mala, iyunag mo kat ipaidam iti sofa. Kalpasan na rumarkan. Aday ta, naipaidakon ti kapsat mo. Akabay, pare Lando. Sonya, itim plan iti kapay ni Lando ta pagkapyampay mati ko pare, sakbay nga gawin. Anya? Ako pare, saanin? Ija iton balay nga kapiak. Saan?
Agkapi ka, kunak. Saanin? Inton maminsan ton. Sige, inako. Manong George. Amom ka di ati lalaki anang itulod kan ka iti kalman dito'y balay. Kat iso ti bagbagak anang dungpar kanyak. Kabayatan ti panagnak nga agturong ijay talipapa. Muwan, di parilan to. Nasingpet na dya tao niya. Inanak ko iti bunyag ti putot na. Balo mo't tanday jay. Parehas kayo. O kat, apay kasta ti isam mo manong. Kaslada kayat mo asawa na. Ang mga no kayat mo ti sutor. Ay pakpakawan manong George. Awan oras ko kadagiti kakastabanag. Kan may sa, jak kayat ti mamartek. No way. Ay, sa paminsan lang nga uminom iti arak ni Parilando. Ay oray pay, jakon kayat ti makiasawa manong. Aha, kuno bladay ta ka bagis. Amom ka de, nga day magbaga na may papankan ka. Ha? Anya day tama nung? Makita, interesado ka. Ay na, di ka nagpalpalikaw pay. Ibagamkit din no anya day tan. Kurso na da nakakanumay. Day tatimbaga na kanya kini agsasyat kami. Ay, adaday mapo. Ay nawaw, di kag sasawit kasta ka bagis. Ang mga nuinto nagangay at tumutin mangitultulod kan ka. Sa di no tinagkapuam like ha, ken asino ti kaduam. Ha? Tatang? Sa di no tinagkapuam kunak. Ako, tatang. Nagapo kami ijay plaza. Impasyar ko ni Ronnie. Ronnie, iso ti amak. Agmanwak, tata. Kasya na ka ti Diyos, baro. Kasla itakala makita. Taga-ano ka ngay, met, baro. Nakabakasyon kami lang itiinak dito'y tata. Ijay kami ayan da Uncle George nga agnanaad. No kasta, ni Sonia tinanang mo. Juan, siyak nga ron. Apay, ada ka di parikot. Awan ba? Damdamagak lang. Kat asino mat day ti kadwam, Ronnie. Nilay ka, mami. Anak ni Tata Lando. Agmano ak, auntie. Ha? Mami, sumungbat kay tinasayat, ha? Tinak ibabain. Ay, kwa. Kaasyan na ka ti Diyos, balasan ko. Noowanan papanan nyo, agawitan. Ado pa'y ti matrabaho iti balay. Bayam ka dilat na nagiti ubing, Sonia. Na, takinid dayan nakiti. Nataermat gayam nilang. Agawid ta nga ro din, mami. Inton maminsan tumanan. Saka magpasyar ka nilay ka. Na, apay ngay akas na matandarik na. Ay, saan ang mapalinday ko? Shh! Mami! Ay, ewan. Agawitan. Ala, umay kan, Ronnie. Apay nga ta nakalaglag ang tirik na tungkol makitak ni Sonia. Estos, agayatak sa manin na. Ay na. Apay akas ta ulit ti panagisem niyo, tatang. Agis-isem akaya. Umay ka kitin. Agawid tamutin, anak ko. Tatang! Aday bagam like ha. Si kansamot ka day baga na kanyak, tatang. Ay nawaw, kanya ko matibaga ka awan. Uy, in love samot to ni tatang ko. Ay nawaw, agtal na ka man dita. Tila madmadlaw mo. Pugtok na niya tiyada iti panunot tiyo, tatang. Ha? Ni Auntie Sonia niya. Ay, shh! Sardingan naklay ka. Hindi ka pelagtal na dita, pay-pay suwa kunay. Ni tatang nga talaga. Amuyo, no ni Auntie Sonia ti agbalin ang maikadwa nga inak. Umanugot ak adagos, tatang. Makapasa ka ta. Dahil ti jak masungbatan, tatang. Depende siguro dahil tayo ti diskartiyo. Nandiyan nga tati kasayaatan nga aramidag ay anak ka. Regaluam iti sabong kan chocolate, tatang. Saan nga uso na ita? Tila isursurum mo't. Masigurado ka magustuhan na kanya Auntie Sonia, tatang. Basta tong palam dagiti ibagakkan ka. Ay nawaw, babakit kan lalakay kami.
Pang teenager la dagita nga isursurom anak ko. Da kayo ti makam mo, tatang. Ibagbagak laang matno niya ti aramidan niyo. Ngam no saan niyo akayat, okay lang. Ay, Sonya, sa dino nga iti papanam. Ha? Ay, kuha Lando. Mapanak ijay tali papa. Ay, itulot kan. Total awan ba't papanak. Ay, kuha. Saanan, Lando? Nakababain matkan. Kaya to asawan agkuyog tan. Papanak matlaji tali papa. Iso alumugan kan kanyak. Ay, dito'y tricycle ko gayam. No kasta, adamot mapan mo gatangan ijay. Wan, ada. Iso alumugan kan. Agkuyog tan na mapan ijay. Hoy, yahu. Gundaway kung dahito yung makikuyog kan kwa na. Bayampay lang tayo agur-ure apa sa hero si Ilay. Makauray na ijay. Ay na. Hoy, masapo lang makaiskorak pa'y kaniso niya. Oh, Lando. Napauli magkamatan. Ay, kwa. Ay, wen gayam, Lando. Pasensya kan ididamot ta tinagkita. Ti amok ngamin idi kat talaga nga ingagaram tinangdong parkanyak. Ay, dayjay? Awanan dayjay, Sonya. Nalpasan iso alipatan mo. Agyaman Lando. Sakit dia ti dumawat iti pasensyakan ka. Ay na, nakapinpintas at talaga ni Sonya. Apay nga tamaragrag sa kanak tunggal makitkitak. Ay na, nakalaglag ang tiriknak kan kwa na. Awanin kanyak dayjay Lando. Ay na, agayatak samatan kini Lando. Apay ngay akas dumatan tiriknak kan kwa na. Diyak matan malapdan. Kasla kayat ko paikit din nga arakupan. Husto ti kinuna ti kabsat ko. Talaga na singpat nila to. Sonya, lipatan tanday jay. Umay kakit din lumugan kan. Intan iji tali papa. Bilang tagaram ni parilandukan ka. Damat lanam naman Sonya. Ha? Ay, kumano. Diyak ka mo Saan mat nga aram kanya ka? Kan may sa amangan no di nakayat day chay. Ngamin, nakalukluk magak mateng. Baganan to pa hindi akursunada na ka. Nang runa hindi na amuan na balukan. Keras nakakano hindi. Ngayon magpada kay mateng nga na asawa na hindi. Anya? Anya pa'y ngay timbagbaganakan ka may papankanyak manong Diyos. Nakitam. Kaya't mo butla mamuan. Ay, kuna na pa yung oray na lukmag ka. Kahit napintas kalata. Oray ka no, nalukmag ka tamay bagay kan katikas tabagin. Ay nawaw. Pudno ka di dagita nga ibagbaga manong? Unarod. Anya kumaga pa nga gulbudakin ka. Iso ano arman na ka ni Parlando. Sumbata managos Nasimpot na dyan. Isungawan to ti pagbabaw ya mading ko. Ni matlando ti sumungan. Ani George? Yo! Umayak man! Awan ni Manong George. Nasa paari mo itay bigat. Ang dumanon ka Ay na. No armanak ni Lando ita. Sumpata ko na adakos. Kwa, kinapod nun sana ni pari George ti kagarak. No di kat si kaso niya. Ha? Siya ko namlandong? Uwan. Apa ya siya? Numanugot ka ay na, armang kan. Sabong kan chocolate para kan ka. Ay nawaw. Pudno ka di dagita nga ibagbagam, Landong? Wan. Ada ka din namnamak. Kwa, kinapudno na. Ada kayat ko nga aklunan kan ka, Landong. Anya day tason niya. Ay, kwa. Ada matan marikrik nakpara kan ka. Lukas ta. Ayatin nakmait. Kaslakastan Landong. Ay, nawaw. Ay, di kanto agbabawi asyak ti inayat mo niya. Ikarek, ayatan ka iti sub-sub rapay. Ngem ti panagayat ko iti bagik.
Aramidak ti amin akabailak. Tapno magustuhan nak ti anak mo. Kasta akmat iti anak mo, Lando. Ang kasanuta nga ibaga kadagiti anak na ti may papan kadata. Lusyak at awan pare ko ti anak ko. Nasingpet nilay ka. Iso nga amok ang maawatan na. Sa bagay, oray ni Ronnie nga anak ko. Man nakaawat mo't day nga ubing. Iso amamati ak amaawatan nakmat. Ay no, I love you, Sonia. I love you too, Lando. Ay, nawaw! Amin tayo kat adda karbangan na nga agayat manen. Di tayo nga rod sayangan, day ta ka nituno dumtang itibiyag tayo. Ngamin, saan nga amin kat maikan iti may kadwa agundaway. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bayan, tatapluraw. Ay nawaw. Sa nga ribo mo tayaw awat mo anisitaw. Day talang rutin na ba ati akwartak, tata? Kung nautsin talati payadaw. Awang nga road. Last day to, akwartak. Ay, kwa, awanan, naibusan ti baryak. Agpapada kayo mo at asag sa sangaribo ti kwartayaw. Kasanong road day tata? Talagang awang baryak. Sige. Uray, libre pa ila ti plitin. Hanggang tumulong ka ngagdiskarga kadagiti karga ti pasahiros, Ay, namaw. Ay, agyaman na alaunay, tata. Isubli ko, ito isang haribaw. Mayat matiisam mo, anisito kasinsen. Awan talibre ti plitek. Apay man? Kastoy nga main, nagluga na kani Tata Floraw. Ket sa nga ribo ti inyawak kaw. Diyak mo ekspektara nga wang baryana. Kunak ano ilista na nga utang ko. Inlibre na mo time. Malugi mat ni Tata Floro. Ano kasta? Sa nabali at tinulungak mo na nangidiskarga iti karga na. No apay nga minadi ka nagpabarya ije sentro Nasayat kit di Tanon na ilibre ti plitay. Isunto man ti aramidak inton maminsan. Tapno makalibre akto manan. Anya? Loraw, lakay. Saan ka day ngayon bagam kanyak? Anapun no ti jeep itan. Wamait. Apay aya. Lukas tanga raw, kurang to inyawat mo akwarta kanyak. Adan sabay, ti sana nagplite. Ay, wan. Dakon sininger niya ni Sito di talaod. Tabuo sa nga ribo ti kwartana. Na, inlistam ko ba nga utang na Inlibre kaon. Sa nabale, ta tinulungan na ka nang idiskarga iti karga. Kanayon samot abuaw, tiyaw awat na tunggalag plitay. Saan ba? Ita lang ngayon libre. Awan nga min pagparya, tasag sa sangaribo mo ti kwarta ti daduma pa sa hirap. Kasanaw no agruam, kaulitin nanto man ang tapno makalibray. Ay nawaw, ay saan ba't siguro? Iti anya kumaaga po nga aramidin naman ang tikasta.
Ay nawaw. Hanyag ay ta nakasupot niya iniga Marilebe. Hey, coins, maray. Ay nawaw. An-anuam ti coins, maray. Ay, basta. Damay ti pangusarak, maray. Sapay madlawan na dagsan, maray. Ay, tali maribaw, tiin pabariyak, maray. Hanya? Naimbag ko nam datin na urnong coins di tatersina. Ano mga min, ati adwa bariya, maray. Hey, secret ko pa'y laang, maray. Sana mabaling nga ibagakan ka. Alaga ron, maray. Agpatuloy akmatan. Saan matgaya man nagbiyahe nila kay Mau? Ay, wen, kuding na ita, maray. Ay nawaw. Anya day tanadagsan na binagkat mo may bakit? Yan niya kumapay ngay. Coins, asag pipiso na gitaw. Ay, an-anwam ti adu a coins. Ay, kat pagbariyam da gita, kadigiti pasaheros mo intun bigat. Ha? Ay, unay kan. Tangay ko nam, abuo, ti ibay-bayad dagiti pasaherom. Siya kon, tinagsapol iti coins, tapno at dalaang ti pagsuplem. Ha, kita uklaang man. Ay, di mo ibaga, nga itugot ko amin day ta accounts intun bigat. Katwin tapno always ready. 5,000 amin day to, laka. Ay, nagdagsan ka nga awawitin day tan. Ay, nasayatan ti kastoy, tapno mabariyaam dagiti lokaw a pasahirom. Naglalo pa'y day ta nga anisitaw, kas lamang ti-trip may. Abangan no, agpasentro manay, kat buo asa nga ribo ti yawat na kin ka. O di saan mo manay na mabariyaan no ka? Ay, saan mo't siguro agagara ti kasjay? Awanan ti adu asa o. Halaam da ito'y accounts, tapno at dapag bariyam. Awan ka diti nang i-reserve iti front seat, Tata Floro? Ay, awan pa piya. Ay, ag-front seat kan Ay, wan man tapno sa anak maipipit. Sigurado nga aduman ang ti karga dagiti kalugaran tayo. Mala, awan pa rekaut. Ingkalatay di sangon no kaya mau. Ay, agyaman naklaunay, Tata. Ay, awan pagyamanam, tagbayad kami. Tapadasag mamati ang front seat. Ay nawaw, anya to'y nakasupot ang nadagsan dito'y Tata Floro. Barbarya samat. Ay, kwa, for emergency purposes dayta. Emergency purposes? Wan, dayta, ti ibarya ka dagiti pasahiros ka. Katno puro ako hinsmat, Tata. Isu nga road, tiada. Ay, wan, nalagip ko. Si putam anisito akasinsin ko, Tata. Libre ti kayat dayjay. Naibaga na nga inlibrem kano iti pamasahe na idi na minsan. Iso a plano naman ang asa nga ribo ti iyawat na intun sumarunong aglugan kan ka. Aya. Naimbag man ta na panunot mo ti magnitugot iti ado a coins. Isunto ti isuklim kan kwa na no sa nga ribo man ang tiyawat na, Tata. Tapno saan nga agruam day jay a tao. Ay, nadagsay na mabagbag ka to'y coins. Bakit? Ay, nawaw. Kaslasan mo't anak sayan, lakay. Wala ta exact amount mo ti ibayad dagiti pasahero kitay. Aya, ni anasito nga. Saan ang nagpabagyaw? Awang bag. Inton sumarno alawas siguro manag. Tatalaga aparakin kwa na dagita a coins. Narigat no agruam. Amu konti style na jay at tao kay. Amangan mo no agunget no coins ti isuklik kan kwa na. Anya kumaga pa, kwarta mo lata dayta. Idulin mo pa yung around ta erwar inton bigat manan. Amangan no takawin da no ibatik iti jeb. Amangan no adda ti buwas ang aribom di tanan, ang?
Ano ba ti buo asang ribo ani sitaw? Irwari man. Baryaak. Anya? Agawaan nyo at ang mga numaladawak itilakad ka. Sigurado alumabas ti jeep ni Tata Floro inton madamdama. Apay nga binamasapol nga ipabuom. Kay suma lang nga igastos mo. Ay na, kasapulak nga ron ti buo asang ribo. Saan ka maawatan ani sitaw? Mabidlaan, talag ti pitaka. Ay si kamagay ang piyak anakan. Anya ngay teraramidem dito'y balay. Ay, umay kayo lang padigwan, antibitang. Ay, nawaw. Ay, kagyaman naklaunay, aka-anakan. Sigurado ak ang magustuhan niyo dayto'y, anti. Tinola ko naman. Ay, gayam. Kaslaawan mat ni kasinsin anisito. Nagpabagyo manan, aka-anakan. Agsingir samat manan, anti. Ay, wag. Dumayag ti presyo tinatang. Ada siguro masingir na. Di ba kasdawak lang itay ka. Impabuo na ti kwarta na kanyak. Anya? Jak man amoy ti dayja kasinsin mo, Pia. Kaslaamok ti plano na, anti. Anya kumangay. Impabuo na ti kwarta na tapno may libre man ang tiplete na no awan ti pagbarya ni Tata Floro. Ay naglukon! Ay, marikrik na ako na sa ngaribon sa manantiyawat ni Anisito kanyak inton madamdama. Ay, huston sa tiatap ni bakit kaw. Kenti na ibagay ni Pia kanyak, hindi na minsan ngal daw. Tata, bayadak po ti pamasahig inton malam. Di ka madanagan tag-subliak mutlaan. Wala, okay lang may kanyak. Siguraduang lang nga exact amount ti hawat mo. Tanubo umanan na sa ngaribo ti kwartam. Sigurado nga agbabawi ka. Tata, okay lang kung ayaw. Hanggang nakaisam kayo matamang kita kanyak. Apay? Awan. Anda ka di rugit itirubak, tata? Ay, awan. Andala na lagi ko. Ay, ikaki din no anda pa'y lakad mo tapno malpasan. Plitake, Tata Floro. Ay, kunakon kay. Buo asa nga ribo man ang tiawat mo ni sitaw. Awan ka di man ang tipagbaryam, tata? Ay, adan. Ay, nasaya nga rin kosta. Urayan blabit ti sukli ti sa nga ribo buwain. Wala, tata. Sa anak pa'y mat abumaba. Narigat nga min no agbarya at agmanmaniho akbaraw. Ang mga numaksidinti tayaw. Well, tata. Take your time. Anda, gaya mong barya ni Tata Floro. Ay, sayang nga. Kung ano makalibriyak man ay. Ay, nawaw! Anya nga ito, bilbilangan Tata Floro. Ay. Barbaryan samay. Maguri ka. Ato yan ti suklen. Ay, nawaw! Apay, nagaduwatan! Awatan mo ata ni nagdagsain. Barbarya mga aming. Apay, awan na duma. Ano usam day tantay so tiyanda? Ni tatamay, kas laluklukwin na. Saan mo Talaga lang nga barbarya tiyanda. Naimbag ko nam taadda ko ins nga intugot ka. Ay, kasanong nga may bulsa day tangay. Ita, si kamot tiyang parikaot. Ay, nawaw. Saan man gamin amasapol nga ibulsam? Igamam tinapatag ko na itad ko tisuklim. Si kamot ti masabat ko dito'y dalan kasinsin. Anya kay ta nakasupot nga iganam. Barbarya nga ron. Pugtuak, barbarya ti intad ni Tata Floro asuklim saan ka day? Ay, masuro na. Kasano nga, may bulsa mo day to'y. Nakon ka. Nananata katawanak pa'y lang mo kasinsing. Kunam siguro manan na makalibre kay tiplete nga malas mo, tadamat tan barya ni Tata Floro. Nakababay ni tay kahit. Kasla pa'y makakatawa dagiti pada ka pa sa hirap. Basol mo matlaang
Apay ngamin abo asa nga ribo tiyaw awat mo kani Tata Floro. Narikna na siguro nga igagagaramon, iso abim males man. Nakita ka nagpabagyaw ni Anisita. Apay lakay, siga ka day tinagluganan na. Huwag. Kay, As usual, buo man na sa nga ribo tiyaw awat na. Husto ti atap mo bakit kan tinaibagan ni piyakan na iday. Kaya naman natin makalibre. ay nawaw. Ay, naibaglangan. Tada jay coins anadis kitar mo. Iso, timbaryak. Naibaga mo lang ni piyakan niya ti plano na. Kuna na siguro ang makalusot manay. Baka katawa nga ron itay. Ay na, agkaling ita na nangawat iti sukli na nakasupot. Dahil taatigan naman ti tao, akas lamang luklukaw. Kaya't na ti makalibre. Ang malas na, ta nakasagana kan lakay. Madakaw na ni Sitaw. Ay nawaw. Apay akas tatilangam. Kasladamanan ka apam. Masurunak iti dayja Tata Floro. Anyat na pasama kaya. Kitain niyo mutintin na suklik. Koin sa amin. Kasano ang maibulsa day tangay? Anya? Nasayat kit di Tapno ada nakasagana apag playtime into nagpabagyo ka manan. Oho, sana yun. Diya ko naglugan iti jeep na. Apay ada pudot ti ulom ke kwarta mo ilaang mo dayta. Kwartangam sagpipisaw. Saan ka di aplanadom ti amen tapno makalibre ka no awan ti pagbarya ti driver. Nakarik na siguro matay di soan nagitugot iti coins. Nakababain. Intun sumarunaw, di ka ngamin agarame, di ti kalukwan. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, pletem kat bayadam, tapno padam atao kat maragsakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, una yan da ito yatao. Ay napa. Na, anya tinakakatkatawa, Mari Gina. Ay, kita umtiin post ni Fiona aladawan na iti Facebook, maray. Ay nawaw. Awam mati makitak ama di iti post na, Mare. Ay, kakita nakangis-ngisit, Maray. Dandan ni Jack pa yan may lasing. Sabay, nangisit mo, tikawus na. Si kakit di mat, Mare. Nauyaw ka mo, piman. Ay, kapunumat. Napintas ko man ni Fiona. Angam, nakangis-ngisit mo't, Maray. Ha? Awan ti sir-serbi, ti kinapintas nung nangisit ka mat, Maray. Ay, unay kan, Mare. Amom ka deti kunada amore na beauty. Mingmingam ana imbag tiladawan ni Fiona, Mare.
Kasta ti kunada a Morena Beauty. Kasta, tinapintasken ka, Marilisa. Ay nawa, apay, kasta ti panangkitam kanyak, si Kaan dong. Nangangkutim bagam ka ni Kumarim Alisa itay bakit? Apay, anda ka di tidakos ng bagat? Nauyaw ka launay, mat. Uray ni Fiona akalugaran tayo. Uyawam. Saan na pa naguyaw dayjay? Indescribe ko laang mat. Samay sa, puno mat, nangisit ni Fiona, lakay. Man ano ko man nangisit. Kasjay nga rod mat ti pulida. Morena ama ko na. Ay na, awan ti sir-serbi ti kasjay a kinapintas. No, nangisit mat. Ay nawaw. Katsi ka ngay, napudaw ka ngagpaiso. Ngam nangisit samot ti kaunggam, bakit? Nalabos ti kinauyaw mo? Na. Saan pa naguyaw dayjay, tapod numay? Ay ulitak, Morena ti pulida Fiona, iso akas jay mat ti kulay na. Katsi ka, napudaw ka, napudaw ti puliyaw. Naawatam ti kayat ko asawain. Adaman sa ludsudag kan ka, Auntie Lisa? Anya day ta, Fiona. Adasamat sakit tinakam ni Auntie Gina kanya. Kasanumat anay bagam ti kasta, Fiona? When tatunggal da i-post ko iti Facebook kat kanayon nga ihahariak na. Uray awan man ti nakakatkatawa. Numamingsan, ag-comment pa iti dakas. Ay, kwa balasang ko. Ibagayo ko matipod no kanya. Talaga mas daawak no apay akas jay ti reaction na kadagiti Facebook post ko. Ay, jak pa na mo iti kumarik balasang ko. Di mo latan ni kaskaso. Kimaro siguro manen. Uray di yu idiretso. Iti kasta a reaction nyo kat amok latan ti sungbat iti saludsud ko, Auntie. Talaga nga i-block ko niti Facebook day tabakat. Makapasuron. Sapay amin na post ko kat ihahariak na. Awan mo ti makita ka nakakatkatawa nga i-post ko. Tapudot man ang tiulom, Fiona adakaw. Masurunak lang na iti dayjay abakat tata. Aday ta, in-block ko niti Facebook. Sino abakay? Sino kumapay? Tinapu daw akaaruba tayo, abirbir nga sanda arena, dagiti managuyaw, tata. Dayta, bakit Gina, tata? Manumot ng titawan na, kasta pa'y laang ti kapanunutan na, ay nawaw. Di mulat ay kaskasaw. Ay na, tata, no amuyo lang ti naramid, dayta, bakit kanya? Kasanumay, no panunutin na nga awan respetum kenkwana. Tatang, narespeto ak a tao. Ngam no kasya klaseng ti tao, saanan ang masapol ang may respeto. Kasano nga rod nga respeto tayo, no di namat ammo nga irespeto ti pada na tao. Na. Ay nawaw. Tsak mo tin mabiro kan ti Facebook account day jay Fiona. Wala, nagsukat nga ta, idinagan na iti Facebook. Oy, itay pa akasarsaritam tabagim apay. Nay apon, sinukatan samot ni Fiona tinagan na iti Facebook lakay. Anya? Ay una yan. Biyag samot ni Fiona ti bambantayam. Imbis nga gluto ka. Mapanak pa imot biid iti ayan ni Marilisa. Ay agluto ka man. Sardengam ti kasta nga ramid mo. Day tabiyag ti sabali at tao ti pakibibiyangam. At apay mo nabati ang masiday di rabi So pailaang iti si daum Apay umanay aya? Ano sang pailaang. Agluto akto intun madamdama. Malala, tay nakon. Maray, Marilisa. Ay nawaw. Sikamat gaya, Mary Gina. Bigbigatan nga imay ka. Anya ti masapol mau. Ay na po, Maray. Diyak mo tin mabirukan dagiti Facebook post di jay Fiona. Ni Fiona manan. Kita kumano adamanan ti baro a post na. Ang diyak mo tin mabirukan. Ang mga nagsukat kidi itinagan na, Maray. Ay, saan ba? Nakita ti post na ito, isupay lata, matinagan na.
Na, no kasta nga rod. Apay ngay, ajak mabirukan ti Facebook na. Nan, kita man mare. Ato, kita ma. Gusto mo ti spelling ko, mare. O, kita Ay, sos. In-block na kan samot tan mare. Na, apay ko mga i-block na. Apay nga min nga ihahari ak mo dagiti post na mare. Nakitak pa iti comment mo iti kalman. Nakababain mo't piman nga ag-comment ka iti napintas ngam nangisit iti post na. Kat amumot nga adu ti makabasbasa. Day talang ti makagapaw. Na, nagrabaw mare. Ay, Marilisa, kasano nga minom ti agaramid iti Facebook account. Isurunak man Adamat ten Facebook account mo, Mari Gina. Ay, mga ramid ako iti may sapay. Tapno updated ak. No, dati i-post day jay a Fiona. Ay na, huston Mari. Sarda nga mo ni Fiona. Kayat mo ka de, aguraan na ka. Na, apay kumaagumura kapudno mo tanangisit, Maray. Ay saan akas jay tinangisit, Mari. Murena, kunamot piman una yan tanangisit. Oh, diretsyon nakit din, no di na kayat nga isuro, Mare. Maawatak mo't ka. Ammo, Mare, concern na klaan mo't ka. Oh, kastaya mo't ti kumare? Ay na, Mare, ididamo, ni Mare tis ti kanayon mo nga uyawan. Ita, ni Fiona mo't ten. Binulan sa mo't ten nga ada kaap-apam akalugaran tayo, Mare. Apay nga in-block nak iti Facebook si ka Fiona. Ay napangaasim, Auntie Gina. Awan ti oras ko amakiapa. Awan ti oras ko amakiapa ken katapno ammom. Ay na, no siyak ti si ka. Rugyamot nga minan ti agpapo daw. Narigat man ti kasta, napintas ka agpaiso nga. Nangisik ka mo't. Amokon, saanan ang masapol nga ibagam, Auntie? Ay among friendly advice lang mo't. Di balin ti kastoy akulay ko. Tinapatan, namangluak. Saan akas kadagiti daduma dita? Napudaw nga agpaiso ngam napigsamat ti anglit da? Sa maysa, nakutungak ngam amok ti agtrabaho. Saan akas kadagiti daduma dita? Dakkel ti bagida ngam sadot damat. Siyak ka din, tipat patamaam? Apay, napasagidan ka di, Auntie? Pasensya kan jak inggagara. Na, agraraman ka mat. Di kasta nga aramid mo. Napanagnagakapod no ti warwaras da adamag dito barangay tayo. Pudno gayam asika ti Reyna dagiti managuyaw, Auntie. Talagang awan respeto day jay a Fiona. Apa yan na ibagam ti kasta? Nasalaw ko nga raw ti tadalan. Dakas kit din ti sa una kanya. Kanya timbaga na ya. Patamaan nak nga raw. No sikat ti manguyaw, okay laan. Ngam no sikat ti patamaan da, nasakit tinaka mo. Hindi kat agraraman day jay a tao Ammom ti agwarwara sa damag. Anya adamag mananday ta. Sika kano ti Reyna dagiti managuyaw dito lugar tayaw. Na, asino tinangibagay ti dayta? Iso mo ti pagsasaritaan da nanggag ko. Saan lagaya man ni Fiona tinagaramida mi ti kasta? Adumot gaya. Puno ka di tinanggag ka, Fiona. Nagsinong bat kayaw ka ni Gina? Wantata, diyan ko nalapdan ti bagi. Ay na, saan ka di ngayon baga ka di? Mulatan ni kaskasaw no niya ti bagbaga na. Naumaakmat nga minan tatang. Kunamlan asino nga agsasao. Gapula ang tanangisitak, mapandakit din uyaw-uyawan. Ay, day talaang Makapadismaya kun makapasair mo titirik na nung kastoy lang tatang. Saan ko mo't siguro abasol no nangisitak? Saan mo't kita basol? Ngam di mon ulitan tinaramin mo Bye-bye amlatan ni Gina. Nga bayin, isumot lati maibabain, itikas dyan nga rabidin na.